fitlhele lengwe la botlhano mo e leng gore go taba ya ka le Mankoko Baby re ipshina ka gore ke beke ya mathomo re tsene ka gare ga kgwedi e leng gore ke ya basadi dumelang basadi bomma ba sa thipa ka bogaleng ba re he mosadi o tshwanetse gore a tsebe gore ka ga e go diragalang mosadi ke ena wa mathomo wa go netefatsa gore ga a tsoga o lebelela gore dilo di sepela ga botse ke ena wa mafelelo wa go robala pele ga ge banna ka moka ba tla lemoga gore gape mma a robala o lebeletse gore nna robetse nna ke Mankoko Baby ntumeleleng ke le dumediše ke re tumelang thobela re a lotšha ye ke taba ya ka le Mankoko Baby yo wo ke motshwereng mosadi ke be ke kopana le ena ditiragalong tše dintšhi menateng ya go fapafapana re no tseba ba re go na le Sido le Manana ba bangwe ba tsere Sido ke monna goba ke mosadi Manana ke monna goba ke mosadi le gono re tshwere Manana ka sebele dumela moshibudi ga ra tsoma go ba le nyama ka gare a sa ka tshepa gore nka tseba leina la gago la ka pasebe re no tseba Manana ao ke maina ka leng ka gare ga pasa ke Arvina Moshibudi o e be le gore wa ga nyama a tšhentšha ba wa ga mogano a ba wa ratsoma nyama mogano ratsoma o tla di tlhalosa gore di tsena ka itšeo nna ke no duma go tseba gore ka baka la gore re tseba Sido le Manana le go no re na le Manana fela re botse gore Manana ke mantle Manana Moshibudi ke ngwanyana a belegilweng Northwest Klerksdorp ke firstborn ya mma le papa ke na le baratho ba ba 4 ene ke Seopedi ke a bina yes ene ke mo TV batho ba leng gore ba tseba Manana ba tseba rona le tattoo ye nngwe go gongwe so o re ngwa pere pakatse ka re be re nyaka go bona tattoo tattoo le tla bona sefaleng re tla bona sefaleng akere ba ba go bonang sefaleng ba tseba rona le yona go mme se ba sa se tsebeng ka Manana gore Manana go leng ga gagwe o gotse maoto a gagwe a sa lekane ke nyakang gore re thome ka yona ye gore go bo gola be ba reng Manana go la ka bogolofadi go ba go be go diragalang re tlhalosetsa gona fa ke be ke gola ke belegile ka condition ba bitsang leg length discrepancy era gore maoto a lekane goba e ka no ba matsogo ba ya ka ebile maoto jonong ka no ke belegwang ka thoma ka ishiwa di treatment go a bona le gore swantse ke apare seeta sa go feta se sengwe ka ga ke robala ka di brace gore ntwe chipinyane ntshwereng gore loto la ka le dule ka re be ke phela ke rata ka dinanantlha ene go ba botlhoko le mo tlhakana so nna a sanka ka ke bona ke le mogolofadi a sanka go tloga ke bonnyane be ke no bona ke apara seta sa go phala ba bangwe mara ke ya sekolong go tshwana ke ya sekolong se se normal ke ya sekolong se se yang ke bana ba bangwe le ba bangwe class ke tee re dira lo ka moka ke la bona ka ke bona ke le mogolofadi wena bo apara dite tsela tse dikotwana tsela tsa gore maoto wa kgone go lekana yes ka mo right ka batho ba ka lebelela ka mo right ka mo ke gona mo le ke sepela le ga nje ke no sepelanyana batho ba re ke sepela botsana kana ba tsebe a ba kwishisho re ga botse gona le tattoo yela e khupeditse mo ke dirileng operation ka re ke le ka feltsa ke dile operation gore at least ke sa tlhola ke apara seeta okay re tseba gore bana go gola ba tshwenya bana ba rereana bana ba tla o kodutla ba feletse ba bolela tšeding ka maoto wa gago go be go lebjang go bo gola maoto wa gago ba sa lekane wa pereseta seo mathomong ke be ke bona gore ke ba mbulisha mara ka feletse ke itse gore tsa keng e re ke kre sengwenyana se le gore nka ba ka tseba ka sona mo sekolong ka ntle le gore ngwanola wa seeta because bele ngwanola wa se e be se ngwanola wa segole e be le ngwanola wa seeta so ka thoma ka re ke le sekolo sa ga sa mathomo ba le ntšhane dikosha assembly ka ntšha kosha ke le ka gare ga bana ba bangwe ka ntšha kosha sefela assembly ba butša re ke mang ka emisha tsogo ka thoma ka ema ka pele ke mo le gore sekolo ka moka sile san recognize ka sa tlhola ke ba ngwanola wa seeta ke ngwanola seeta o kgona go pela yes then from there ke bile morat gore ke ratilwe sekolong ke tlhokometswe ke bana ka moka ke ge ba ka re bitsang Moshibudi a kusha rena Moshibudi santse tla di choir go ba tla di something ya go opela go ba ya English a nna pele ke leeto la gago la go tsena sekolo mo e leng gore bo tsena gona bana ba bangwe ba e leng gore ba go tshwenya ba feletsa ba go rata ba go tlhompha re a tseba gore go lengwane mo le mongwe go fitlha mo e leng gore bjele gona o nyaka go amogela ga le wena setšhabeng o nyaka go ipona o na le molekane ke a tseba gore o rile o sa le kwa grateng e fasana wa ba lo mongwe wa go ratileng ka sona seeta seo yes ka mphato wa bo ka mo 6
ke gona mo le gore ke wa mathomo boyfriend ba mmitša Pex le Dwaba ke se gore o kae o nyetswe sorry mosadi ya ge mara Pex ke boyfriend so ke ena amponeng ka be ke bona gore le nna ke a bonwa ke ntse ke apere seeta sewe and ke mo le gore ke le ka fila gore tsa keng a se ga botse ke motho ke tshwana le mang ke re ba ke sa apare seeta sa go tshwana le o mongwe le o mongwe ke gona mo lokile ka le mora wa mara ke shapo nna re bolela le wena o re botsa gore o thomile go ntšha sefela sekolong o ra re ke mo e leng gore o thomile go tseba gona gore kgona go opela ka baka la gore rena re tsebile gore kgona go opela ka wa Sido le Manana ao ke thomile ka kerekeng papa ke moruti ke thomile ka kerekeng ka ngwaga bo ke na le 3 years and then from there ke re ke tsenela di-competition ke opela sekolong and then competition ya mathomo e ntirileng gore ke be professional ke ya SABC ya Soul Buddies and a ke tsena go opela semo e be le wena le Sibasa ba re gatiša mmino wa gago mo casseteng o romele go PO Box ka romela ke romela mo ka nako ke fetša go dira operation ya gore ba ntukiše loto ka re ka itšea ye ke tlo ba professional e thoma gana mo ka ke winner ra ya Nirvana Hall ka ya ka namela stage ka di-crashes ke gopola ke di bea fase ka re ke tlo opela now lenkule ko godimo ga cassette mamtlha le tlonkwa ke eme gabotse ke gopola ke di bea fase ka opela ka re fetša opela ka tšwa mara nte be ke fila gore batho ba se ka nkgetha ka lebaka la gore ke mo di-crasheseng and batho ba se ka ba re a ba nkgethi ka lebaka la gore ke mo di-crasheseng that's why ke ile ka bea di-crashes ka opela gore ba bone bokgoni ba gago ba bokgoni ba ka ga ba SABC ka thoma ka ba ka re ga TV ke thušile Thobela FM a re boele morago ke gopola tšatši le bo o dutše ka kua ga geno ka ga papa moruti o dutše setupong wena o lebeletse bana ba sekolo ba ya sekolong wena o dutše godimo ga wheelchair ge o tlo bonwa ke Sido go be go diragalang e be le nakone ya gore ke dirile operation ke buile be ke tsena Heropenheimer and then ke swantse ke dire operation Polokwane papa ke gona kry-a Phuthego TEF ka re baruti ba move after 5 years a kry-a Phuthego TEF ka re ke tla dira operation yone be swantse ke dule ke sa sekolong because operation e be sa ntumelele ke sepele be swantse ke be wheelchair for 6 months so ka ba le ntho la go tlholegela go ba sekolong ke botša mama ke re mama ke gopela every morning le ntšhe le mpie setupung ke bone bana ba ya sekolong ke fetse ke ba bone ba boa ke tla kgotsofala ka re a ke kwešiše mama a dira ka mokgwa kgane ga ntšang dira ka mokgwa go na le fana se sengwe se a fetago ka hempe e yellow ya sekolong o sa e gopola hempe gona ke a Mountain View hempe yellow a feta kwa o fetile I think ka matšatši a mararo la bofo a tsena ka re o bana o ntumediša ke nore la boraro a tsena re kwena mang ka re ke nna Manana a re wa lwala ke ra ke dilo operation a re okay shapa ke tla go bona ke tla go bona ke boa ka re mama ba re ba boa Mama okay ngwana ka it's fine and then abo was neng thoma ntsentsha ka ntlong ka bo wa sekolong ntsentsha ka ntlong khane ke lo tsena sekolo sa tsena after 7 months ke tsena ka sekolo sa tsena ka class ya tsena a emisha tswa re ke tla mtlhokomela ka re wa tswa re ke dula kae and then an tlhokomela from sekolong and then from sekolong a fetša ntlhokomela ka mogana 3 years after 3 years ya ba ona ke modumela ke rena lena re tla ba Sido and Manana couple la plela thoma go opela mmogo ra thoma go opela mmogo ana mo sekolong because be ke bona dira a opela mana ke sa kushuna wa go opela ba ke pitša Mandoza mara go na le Mandoza wa bana le Mandoza ka re be ke kushalo tša music ke re ka se be Mandoza go na le Mandoza and a counselor group ya gago go shala Sido le Manana wa tloša ba le ba bang ka moka ke ba ntšhitše ka moka shemo le rato mashishi ke ba ntšhitše ka ngena nna ka ngwana ka di-crashes tša marato di be di thomile go šala o ntšha ba le ba bang ka moka ba bone o kuša gore a e gopela wena bona ba mo go opeleng gona be ba sa di jona and ka re le na vision ya ka be ke ponelo pele ya ka be ke bone ka re o fitlha golenyana ka re a re stopentše tša what camp re emenyana ke nyaka gore re tsenelele ka gare ga go kopaneng ga gago le Sido lerato la gago le Sido go ba re ke re mojolo pele ga le tlo feletša le kgetha lena le tša sepetsa re le nyaka go nyalana re botse ka tsela e le sepetšeng ka ga boletse ke moganne 3 years ka moka
ene ke moganela gore be ke mmona ka re o serious mara a se serious ka mokgwa mara go ba le ntho nngwe ya nnaganiša re motho o go ratile a go bona godimo wheelchair yeah ene gane ke gala go ketimiša 3 years ka moka ka boela morago ka ra tsa impušetša morago o la mponeng ka seeta yeah ka re motho gore re ka nnete wa nrata ka nnete ke mo ke decidileng gore wa a re tšwele pele re bone na re tla fihla kae ene ka nnete ra tšwela pele ka 2010 ra ba le ra sofatša ka mafatla a bannyana unfortunately motho o tsamaile and then 2017 ke re decide gore re ka no a re nyale ka nna ke rated competition ka tsenela competition ya gore o nyaka o nyala re ngwalele o re botse mathata a gago ka ngwala gore wa jaaka ditšheleteng a re shapo mara ke gale re le together ra ratana re kgopela o nyalana then ra nyalana le yone ke SABC ra nyala bophelo ba gago ke phadišano se rela phadišano gore le se berekega ke nyaka gore re boele morago 2010 ba bontšhe ge re bolela ka 2010 re gopola FIFA World Cup lena ya lefa mafatla o mote a feta seo se go gobaditse go fitlha kae ka baka la gore a gone motho a ka kwang botlhoko bo bokweleng ba go latlhegelwa ke ngwana na nda mathomo ka gae a gonna bo go sena mafatla ka ga bo Sido le ga Gešo ka re mafatla ga bo Sido a tlile ka ngwaga o nowe le nna bo go sena mafatla at all so ke a gopola le nako e ke thoma go ima be go na le kgopolela gore ntšhampa a ka nyalwa ke ngwana moruti ke mbarasa papa batho ba tlo reng mara ka e dula ka re kana modimo la mphile 2 ya if a gona mo ya whether it's any ga botse gore jang ke na le maphela mabedi a leng gore a ka gare gaka then ka belega 2010 ka January ka di 7 ke tlo belega bana bona ba tlile ba fella ka mogare ga seatla thank you ba sena kg o mongwe be le 700 gram o mongwe le 400 gram ra re be le diphisana tse di kakanyana ba le ba khwibidi ba le pinki di tapo everywhere mara ka ba le ke kgonne go ba tlhokomela be ke kgona go ntšha ngwana ka gare ga incubate ke mokangabo le dimnese di wena o dia bjang ka nako ko mokakanyana be ke seso ke ra wa ke ngwana ka kere ene ke le bone gore be le dia jwang so re ke ba tshware then 3 months o motie a tswa ka sepetlele ka kgona go ya lena gae ke ntse ke nna lena ka gae ke motlhokomela ke ntse ke ya sepetlele kwa Pitori ke ntse ke o bona mong ke mara go ba le tšatši le lengwe ke rile ke le ka gae ka belebele double story ka fologa double story ka 6 a fologa ka moreng mama re o tlogetše ngwana le mang ke ra šule ka kwa godimo ebile ka re ke šupile so šule ka kwa godimo mara wa motlogela wal ke re tla ke le botšeng as long as o le mong a sego a ke ka kwa godimo ba ro reng ke re a ke ka godimo as long as o le mong a sego ka a ke kwešiše ge le gona nkišeng sepetlele sa go lokiša la tlhaloganyo same night ka tsamaya o bone kwang mo go wena go be go diragalang ke sa tlhola ke tena ke wallang gore why ba sa le ba babedi why ba sa le babedi ge o walla mo o la o diang ka ko o tlhokometše ke batho ebile west tlhokometše ke batho ba bang ngwana ka o sepetlele tlhokometše ke motho mongwe sa mo tsebeng ka re a le kgona nkišeng mowe ke tsamaye then ba ntsamaiša same night ka dula ka ke dutše 3 weeks ke phodiša ke le ke tswa ka kwa ka kgona go ba le maatla a gore se sengwe se se ka tlhagang ke tlo kgona go se handlela ka tlhokomela ngwana ka ke motlogela ka kwa ke ya ka ko tlhokomela ngwana ka kwa a tswa at least after 6 months 6 months a seno tswa a dula 2 weeks 2 weeks gopola o ba dirang a pala ko go hema no tswa sepetlele ke motshwere ke na le snepe se sa re le ka gae nene a pala ko go hema ka botša mama ka ra mo o pala ko go hema mašuene a re boeleng morago e re ka sepetlele ka nne Femina ba mo checka ba bona gore ka nnete o pala ko go hema mara ke be ke le right then after I think ebile 5 hours ba ra o tsamaile be ke sa kwešiše mara ke nyako mmona ba ronya ko mmona na ka re ke nyako mmona
a sa nga ka botša motho loje ebile Mm. ka re ke nyako mmona ka tsena ka tshwara ngwanaka a tonyanyana a fišanyana mkuka ka re it's fine. Ka nako o sa kwešiše gore go diragalang a gona motho e leng gore a ka kwa botlhoko bo e leng gore manana wa bo kwa gona bjale nxanxae go latlhegelwa ke ngwana ke botlhoko bo e leng gore a gone motho e leng gore a ka botšea go tswa mo go wena ebile a gone gore bo lebalege le go ka ba le mafatlha a mangwe go ba mabedi go ba mararo ebile ke a tšhoga le go nyaka go ima. ke nagana gore go na le selo se sengwe se e leng gore batho ba se kwešiše gore ke bomma ba bantšhi bo papa ba na le go se kwešiše ge e le gore mosadi a ka re go belega ngwana a mongala a se monyake ka baka la gore go na le bothata bo e leng gore bomma re ba le bona ba monagano e ka no ba e re se ka moka ka morago ga go belegwa o go na le dilo tse dintšhi tse e leng gore o sepela ka gare ga tsona o ka ba wa tlogela lesela gago wena ka bo wena wa ya bookelong ka baka la gore a o kwešiše gore go reng o le mo maemong a e leng mo go ona ge o bo sepela ka gare ga seemo seo sa go loba ngwana le gore a be sepetlele bookelong nako e telele o ba le kae papa go bona papa go bona ka gore ba sa nyala ene ke mama le papa be ba kry-ile phuthego ka mo Pitori o ba šitše Polokwane o bone ngwana bana ba gage ga tee ka sepetlele le ena wa sepetšeng o mmone ga tee ka sepetlele wow a sanka mmone seo napile se ra gore o botse basadi ba e leng gore ba belega bana ka pele ga lenyalo o ka reng mo go bona ka baka la gore gore papa go bona o ba palela ka o ba bona bana ba ke batlogole ba moruti le mamoruti o e leng gore ga a ba nyalela o direile bana ka mo e leng gore ga a nyala se mo file gore a se ka ba le nako le bana ba gago fitlhela o mongwe a tlo sepele bolela le basadi ba e leng gore dira tšeo ka moka a o ka ke khumana o le mo seemong sa gore o ke kry-a o imile dira ka bojotlhe gore o botse molekane wa gago gore a re lokiše ka gae ba go tsebe le o ka tla wa kokotanyana gore o kgone gore ge ke belega o be gona ka Sepedi ba re monna a tshwanela ba gona o belega mara gore a be gona papa re bana bone gore bana ba gona a kgone go ba le tla reng kamano ba le gore papa o gona so a ithome ka wena mosadi wena o imileng gore motho aka ke kgopela re dire so gore re avoide gore o se ka kry-a ba re ga o bone ngwana after 6 months o ka se be le bolekane bo boshapo le ngwana gago okay manana nna ke nyaka go tseba gore go fitlha gona pele re nna le wena re bolela kamano ya gago le Sido e bjang nka bolela maaka ge nka re dilo ga di tlhakane o tla bo sa bolele maaka okay ka re ke gopola lebile la ba ka gare ga reality show ye nngwe e leng gore mohlomong re ithome gona moo gore dilo di ka no ba di sa tlhakane le be le dirang go reality show yo reality show ile ke leng e be le ya go lokiša dikamano tša di balekane ge le sa kwane ka dilonyana le tle le di lokiše be ba re fa counseling ebile ba re fatlhološa ka lo tše dintši so be ke šitše molekane wa ka moka gore ba sele ka tshwana le banna ba bangwe ke fitše gore be re fetile mo e leng gore re botse batswadi ya pala ra botša bagotsi ya pala ka e feletša ke ratsa keng e re ke bone re nka iša kwa maybe bona ba ka nthuša better so ra ya kwa ra bolela mathata a rena mo re be re a bolela gore ke be šitše ke ile ka ya ko Home Affairs ke re ke nyaka go tloša lenyalo ke ka re ile 2020 gore be šitše ke ferekane to a point ya gore be šitše ke fight for divorce mara ka re still ka gore ke fight go tsena COVID e ntse ke fight ke re ke a checka bo go sa checkege dilo be di stakile like sena system le yona be na le COVID e re checka inorawa o sa nyetše ka re ke gore a re go lokišega mo sekopele fihla mina nawe house ra bolela mathata rena ra tswa e re tswa ke ya go 2021 bjanong ka ke checka ka kwa baraoa wena sa le o tlhala ka 2019 e le gore ke tlhalile ka ntene ka re be ke le ge šitše re rogana ke re be ke le fall ya ke re be ke tlallane ke re o a serious le gona ke bušetša morago kore ke tsenetše competition ke ra re nyalane gore a re ke mogapeletšo ra nyala dilo tše di tlile gore motho o ba se ready di tlišitšwe ko wena ga botse mara ke ipotša gore why a dumetše if o ba se ready and then a re a o sa le molekane wa Thabiso ka mmotša ka re a re sa le together mara
for the sake ya gore batho ba ska bona ke sa tlo shumisha sefane sa gago okay sene se ke phileng sona ka re a wa nyala ka setso a ona magadi a kileng a tswa ga Bothabiso a tla go re nyetswe ka sekgowa fela lena le no tshwarana ka matsogo la ela saene re saine same day a fetša ring ka go rata mnga ba re saina mo ra saina manana dilo di tla sepela botse jwang o sena dilo tse le di dirileng Ke ka ntho e ke e boneng. tshepedišwa ga ya ba ya maleba go tloga mathomong ke ntwe ke e boneng gore e thomile gona mo gore a gona ntwe e tsamaileng gabotse because of ke phile sefane sa ga Molepo ke mmirwa ke sa beriwa gore ke nna mmiro ba biro a ba go tsebe a ba ntsebe le gona baka le bona ba makala ke kipitša mmiro a ba sa tlhola ba o nyaka ba o humane mo ba o tshwantseng ba o go ke di tlogetseng bone gona. se mankukulu tšeo gore a ba go mo go nna a ba go jalo gona jalo ge re dilwa di sepele botse magareng ga gago le molekane wa gago o kgona go bona gore go senyegile kae kere ka baka la gore ge le ka se lokiše o mpotsegile gore ke bolela maka ge le ka se lokiše go tloga kwa mathomong di ka sego di lokile le ka no sepela botlhe ba Sido le Manana le ka no namela sefala botlhe la diragatša botlhe e fela a gona mo leyang ai ke gore tla lokiša tše dingwe re tla di lokiša mara kore motho wa ke kwa gore go na le mo le gore ke fitlhile a kere Manana wena le Sido le sa ratana nna a ka motlhoe ka morata mara a ke bone ka re relationship ya marato ela ya gore togetherness e ka e ka se le šomele o naganang le ka šoma ga botselelano ba bagwera la ba bašomi mmogo e fela e seng ka lenyalong e tla be se mathomo ka rena ene ke na le gore ke dutse fase ke re Manana ka ke kgogela morago e tla be se mathomo ka wena if ya diagale seo se kwang gore gabotse bana be ke šala Thabiso morago e be le nna ga re one ke re plus eng ga nnete ke gona ke kwa re ga re one ke re 100 a fetša re wa gore 100 ke re mpotse rena re fitlhile jwang mo 100 kore re se ka no phela re šetse batho be ba ntse ba re Thabiso Sido phela tsamaya le Manana o ka se re tseba gabotse gore ge re bo ka bona Sido mo le Manana o tshwanetse a tswelele ka ene ke ntho e ke fetseng gore a senke ka kgona go ke kemela as Manana that's why ke ile ka tswa ka re ke nyako ba Manana Highness ke thome ke die dilo tša ka ke ke bone gorena bokgoni ba ka outside wena ke bo bofeng because go no bolela nnete ke thomile go opela before ke tlhakana le Thabiso ebile re lemoše batho ba ba theleditšeng ebile ba bogetse gone jalo ba se ka tle ba re ba bolela ka Sido ka baka la gorago re ba lemoše gore o nae o tlile le ena mo gona wa tseba tseba gabotse gore re bolela kang ka baka la gore le ena ke mmotsišitše gore lena le sa ratana le sa nyalane goba go diragalang bobedi bja lena la no tshega ra no tshega so lenyalo lona a le go ringa ego a se re nyalane ke le boyfriend home affairs le home affairs dilo di ya go fetogile. le sefane ke tšhentšhitše ke nna Ratsoma a ke sa le mogano gabotse ke lena bobedi le lekang go gapeletša dilo gore di tswele pele ka baka la gore mohlomong o mongwe wa lena goba bobedi bja lena le nyaka go efoga taba ya gore batho ba tla reng ke yona I think ke yona eo ya gore batho ba tla reng ke phela ke nagana ke re be re lebeletse gore batho ba tla reng because that's why ke re ke tla šomiša sefane sa gago for nakonyana re tlogele gore batho ba tlo reng ke go beye botleng ba sekana nae ka re mara re dula mmogo mara re dula mmogo the reason ya gore ke re a ke bone dilo di tswela pele a se gore di stopile ka lenaneo le la Leminanao re tswile still da no tswela pele le gona jalo le dula mmogo di sa tswela pele di tswetse ke I think ya mafelelo ke gopolang ke last year April 2024 April la bona gore a ina e sa le entshwa re tseba gore magareng ga monna le mosadi gona le o e leng gore o na le maikarabelo a gago go bontšha gore wena o tswile maikarabelo a gago a go ba mosadi go monna wa gago ga o sa phethagatša ke bolela maka ke go bontšha gore ya gore mosadi a kwate mo o kwata kae a bereke mo go wena ge o bofetse o befelwa mmele ka fela ka moka ene ye nngwe gape if ke kgonne gore ke tshware bana ka gare ga ka ke sa kopane le molekane wa ka for dikgwedi ke palela keng gore ke lokiše monagano wa ka ke eme a o palelwe a gona motho a tlo go gapeletšang gore eng he mara o ka no kwata mara ka kwa o se ka ntima mapae ke mmele wa ka ge ke kwatile o tla be o na le nna mara ke sa nagane wena ke nagana lo tšo bo di dia le ka mokgo le go kwa botlhoko o ka kwa botlhoko ka baka la gore ke ye nngwe ye e leng gore batho ba na le gore e ka feletša e dira gore go be le dintwa ka gae
o tla tswa molekane wa gago o ka baka la gore mosadi wa ka a phethagatše ditokelo tša gagwe ka ga e re ke itswe ke ka ntle a ya ba boa mafelelong o tla ba feletša ba tliša gana ka mo le gona re a ke re nna le wena re sa le monna le mosadi mafelelong a se tshwanetse e leng gore di tlo tlhola dintwa tša ka malapeng manana ke tsona tše di tlholang mara kore a ke se nna ke na le kragie o itša kae a ke tsebe a ke tše go mama ya mama ke a mo tseba ke bile ka kopana le yena a o mo lebeletse o bolela go swana le wena e fela wa bona gore o ka se mo kgwathenne kore ke nna le ntole ke bile ntole ra tsa keng Thabisone e fo gonne go tswa ke gona o palla keng go tswa ke go fa permission ya ra ke nyake gona bile gore ka gore wena o ipoditse gore ae nna o tlong kgwatha o ka no tswela ka ntle wa dira ebile ka mmotsa ra ka no tswela a ke na taba wa di dira go ba as long as wa bona go le mosadi ke ba re mosadi wa aga mosadi wa phušula ga nyaka so gore o kgone go aga ke phenako ya gago o ke check go na le ntwe ke ratang go botsa batho ke re o tlogele gore ngwana ka ke first priority ba lapa la ka ke first priority ga wena o sa meemeli ba ka se smile ka gae ga wena o se happy ka wena self but ba ka se be happy ba ba leng around wena ke tšeo ke pie sekhutlwaneng sa gago o ke tukiše and come back ore ke sharp lena le sharp ba tlo bona automatically gore o sharp le bona ba ba sharp mara go le sede o no re ke diela ba bona gore o diela lo tše mara wena ka bogareng ba gago a o sharp so ke ntwe le gore nna ke peile mo go yona gore ka sekgwa ba re I look out for myself then ke tlo thabiša the rest wa tseba manana re bula kgwedi ya basadi ka wena tlhotlo o lebaneng le yona ke basadi ba bantši ba e leng gore ba lebane le yona basadi ba e leng gore ba loba maphelo a bona ka fase ga balekane ba bona ba re ke tlo reng batho ba tla reng ke dutse mo ka lebaka la bana monna o bilang tlhokomela ke be ke apara seeta ke be ke dutse godimo ga wheelchair ge nka mo tlogela batho ba tla reng o ikemišeditse go dirang go ne ba letšatši le leng gore o tlo mmeya fase wa re monna wa ka re lekile go padile goba o nagana gore tšatši le leng o tla re ga boa a re mosadi wa ka a re lokiše re bone gore go ka se lokena lo feleletša kae ka go dula fele go tee go sa šomege dilo tše dingwe sesemankoko di khosa ke yone ntho ya gore a re di dilo ka tsela e sharp go na le di-factors tše dingwe tše le gore mo go yena Thabiso swantse a di lokiše go tloga gae so ke di file monyetla gore e nngwe le nngwe ge e ka tla e loka ke yone e tla determinang gore na go iwa kae gore a lokiše ka go yena nna ke fetse ke tukiše ge di a tlhakana ditsela tše di tla tlhakana ge di sa tlhakane motho swantse a kwešiše gore a se mathomo ka yena ande ke ntho ke nyako e ruta le ngwanaka ga ka tla mpotšiša ga tlo e bona le ntho ya mpotšiša ke tlo mmotsa gare you had a crush a ke re ba bolela sekgowa you had a crush ka primary a re yes ke re o kae a ke ra you mean high school ke tlo gore le nna ke movile from primary ke le high school o na le mengwe me ka gone jale le semetlhano metlhano ngwana ka wa bina o nyaka go opela o nyaka go tsana le mama le papa wow okay ke nagana gore nna le wena gona bele go fitla mo re fitlang gona pele ga re tlo feleletša ke molaetša o mofe manana o leng gore o tlo fa banna ba e leng gore go na le mo go senyegileng gona go tswa morago ko ba tswang gona a ke nyake gore nna le wena re bolele ka Sido ke yena Thabiso ka baka la gore yena o ka kua ntle le gone ke taba ya gago le ba theeletše le ba bogedi le Mankoko baby re tla bolela le ena tšatši le lengwe ke modimo setilong seo ke moditše le ena gore ke nyaka tla ikarabela a re tša gagwe ka kua gae go na le tša sa di lokišang maybe motlho mongwe ke tsona di dirang gore le ikhwetse le mo leleng gona bjang re amantšha gape le gore le ena ga le a lokiša go tloga mathomo le topiletse le ditopileng manana a rata diphadišano a tsenela diphadišano mohlomong le ena o tšhabile go gana re ge nka gana go monyala ka baka la phadišano gape ge di-camera di go lebeletse ngwe le ngwe ke a le bone gore tshwanetse le no lokiša o boletse gore ge ka mo le ka mo go ka loka wena ye ngwe le ngwe e kemišeditše yone a o bone gore tshwanetse le no dula fase le bolele le se ka emela ye re sa tsebeng gore e tlo tlhaganeng le boledišane le re papa we ye ya loka go ba e loke re ka gare go ba re ka ntle go fela ge go fela le tswele pele ge le tswela pele ka baka la gore ye le duletšeng yona ya tshoša maaka ga botse Mankoko nna ke ntšhitše ke re wa sentšeng a lokiše ke fitlhile mo goreng wa sentšeng a lokiše ke gale ke lokiše tsena diphadišano tše be ke di tsene ke nna be ke lokiše ke tra gore ke mmontšha gore ke mo swantše re be gona so mo ke leng gona wa sentšeng a lokiše
okay manana re wa sentšeng a lokiše ke yona taba ya ka le mankoko baby nne ena ke nyaka go tseba gore na e ka ba le gore go fitlha ga bjale wena o mo kae ka bophelo a re lebale ka tšeleng gore o feditše ka yona wa sentšeng a lokiše manana re lebeletse go ya pele ka bophelo Manana Highness ke Sopedi bjanong o ikemetse kile ka ba ka nomitiwa for Basadi in Music Awards ya mo South Africa ka recognize-iwa ga nyotse re dira reality show e nngwe e bolela ka maphelo a rena mo musicing le tsotlhe tse di tlhagang ka bophelo ba rena di tla tlhaga or whatever e leng gore ke rile e tlo tlhaga e tla tlhaga gana mo reality show ya gona le gana ge re bolela so ga nyotse le kgwedi ya basadi e segale ke di-awards ke tshepa gore ke tla wina ka gore ke tsenetse di-awards tsa gona ke tsenetse le le gore ke phadišana le bo Makhadzi le bo Karishma go lokile magare ba Limpopo ba tsa keng mara go lokile ke a tshepa gore ke tsela e le gore ke pavege yona and go no bolela nnete ke rata manana o ke mmona manana o wa ganjo tše ke wa gore le ke sure le batho ba bona a isa no ba manana o nore manana o ikemetse manana ke DJ a ke sa opela fela le gona go bona manana DJ ya re sa bone Sido ka baka la gore bjale ka re šetse re boletse be re tseba gore Sido le manana ke Sido le manana re bona manana re bona Sido re bona Sido re bona manana so ganjo tše ke kgona ke ikemetse ke kgona DJ ya ganjo tše ke thoma ke nagane di business bjano gore ke nyaka go bona cause ye nngwe gape basadi ke le botseng ge molekano wa ka sepela o be o ikokotletše ka yena o tlo šala o se selo ka ra o tsebe selo a o tsebe le gore re saena bjang kontraka ya mmino ona o wena o tseneng ka gare ga ona so ke nto e le gore ganjwa tše ke ithutile yona gore ge a ka sebe gona mo pele ga ka swantse nna ke kgone go kokota ka Thobela FM ke di kgopela interview because go so le so le so ke kgone ke polelele ke kry voice ke kry lentšu laka find your voice mosadi wow ke dumela gore ka nnete mosadi o tla khwetša lentšu la gagwe a kgona go ikemela go ba e leng gore mohlomong bona ga ba šome le gannyane wena o bo o šoma le molekane wa gago gona pele wa ikemela go ba e leng gore ga ba šome ebile ga ba tsebe selo nko bolele le bona ka baka la gore ba šome ba dutse ka gae fela ba lebeletse ba lekane gore ke bona ba tla bjang borotho tša tafoleng tšatši le lengwe ba ka sebe gona maphelong a bona re thoma gana mo tšatši le lengwe ba ka sebe gona o ba o šetse o lebeletse bana ba go sa tsere na o ba fepa ka eng tsoga o ketirele go na le tšintši tšeo ka di diang wa bona ge ba re unemployment status mo South Africa ba mmakatše ba re unemployment status mosadi wa go rekša tamati is employed o na le mmereko o rekša December ke mmereko as long as go tsena matšhankura senokonoko whether ke se sentše o ba bjang wa bereka o ska ke pea mo di-statuseng tša South Africa ba re unemployment a ba re wena so if o na le matse go kgona go ketirela tsoga mosadi o dire nna ke dira di-sugar scrub ka swikiri le essential oil ka tlhakantšha ya ba sugar scrub ka rekiša la nkgabosi o palela keng go do tša swikiri o e tlhakantšha le something di-bath salt o reka sea salt o ba wa ikela kwa boine wa reka letswai la kgrofo wa rekišetša batho and find the benefits of dilo tšeo letswai la bereka sa ke kgona go rekišana letswai lene le la o ka re wa ene ya maoto a gago a rurugile a boa wa labela gabotse o feditše ka montse mongwe go nyaka gore mosadi a dule fase a bule kgopolo o tlogele go nyaka go bereka motho mongwe ke pereke le gona re tlogeleng go ipapetša le batho ba bangwe thank you ke le mankoko ka nyaka go ba manana nka se tsoge ke bile manana yona tabe ke rata o bolela le ka musicing re mo tseleng e te ya music mara go na le R71 N1 N12 le le re ya destination e one o mongwe swantse a re ke tsela gage o mongwe a re mo re tlhakana gona ke ba ibitša success a se stulo se se one ba se bitša success o mongwe le mongwe o na le stulo sa gage mara tsela Karishma go ba Shandesh go ba manana ba ka no kitima ga lebela 177 mara go e tlo no ba slow o tshwana le tortoise wa ba slow mara o tlo fitlha ska jaga manana letong la gago la bophelo o gobetše wa tama o ikebandisha wa tama o ikhomotša go fitlha gona bjale o dira eng gore o ipone o fodile ke lebelela morago ka lebelela tsele ke sepetšeng I mean ke 2 minutes to 40 ka re a ka fela matla gore re forward we go and then e le gore ke be ke nana ka re ke sentše nako kua a gona gore nako e ke ganjwatše ke thomile no ke tinta dust yourself
o di ba re bophelo bo thoma mengwageng e masomenne yo wa ka for sure nna ba ka bo thomile ka 38 ba ka bo thomile ka 38 gore Yeah. ke potsa gore from here on a gona se se tlo nthiba if ke kry opportunity kae a go sana gore ke kgopela permission go ya kae ke kgopela go ke kemela ke ebile ke atla ke re ke na le ba re ke tle kae ke aya oh ga o sa kgopela tumelelo wa laela ke a laela re swantse ke because I need to stand up for myself ke be and le nka nyalwa gape ke yena Thabiso still o santse a tsebe gore ke tlo ba businessman woman yena ba businessman Thabiso mo leng gona ke duma go botšiša gore o nkarabe ka tlhogo ka baka la ra ka se ra arabe ka re ka kwentle ke duma go tseba gore o duma o ka re dilo di ka loka go tshela ka mokgwa manana a dumang gore di ka loka na o duma o ka re o ka tshwara manana ka letsogo gape wa re manana ke kgopela gore be mosadi wa ka hai e fela ke rile ge ke bolela o a duma gore o ka re di ka loka o ka re le ka lokiša bobedi bja lena ka baka la gore le a duma e fela go na le phefe nngwe mane go na le moyo mongwe mo gare ga lena ke tsebe gore o tswa kae o ka re le ka no butswetša wa tloga dilo tša boela sekeng ge e le gore moya o wa le imela o palela ke go tloga lebiditše baruti ba porofeta wa gana ga o ganang bophelo bo tswele pele a re tlhotlholetše tlhalo e fela a re nyake go bona tšatši le lengwe ba re re ya go boloka manana go ba re ya go boloka Thabiso ke moletso mofengwe e leng gore o ka mofa ona gona bele ka baka la gore ke a tseba gore bona o lebeletše o nyaka go bona gore go diragalang e fa Thabiso molaetša re lebeletše leeto le le sepetšeng le lenyalo la lena le go se sepela ga botsa ga dilo Thabiso go kopaneng ga ka le wena go be go beile gore re kopane because re le ra šogofatšwa le ka mafatla ntho e leng gore a ino diragala mang le mang mara go na le nako e leng gore dilo di swantse di fele go ba di lokišewe se sengwe se se ka tlhagang mafelelong a ke tshepe re ka ba separate that much because re na le selo se lo ra se phelela e le ngwana rena swantse re phelele ngwana rena and le di dreams tse re nang le tsone ke tša rena re le ba babedi o bile mogotsi ya ka ke sena mogotsi so we can still go back if kwa pala ra ba bagotsi goba ra lokiša ra ba mo mogotsi le molekane so nna ke go botšang yona kore nka se re a ke blame wena ka dilo tše le gore wena o bo di dia di tšwa morago ke dilo tše le wena wa tsaya o swantse o di lokiše ge di ka loka ene le bona batho ba swantse ba di lokiše ba dumela gore di tla loka ke sure tsela rena e ka tsamaya gabotse mara ge ka se tsamaya gabotse e ba le space sa gore manana ke tlo no phela ke na le ena ke mmage bana baka ke business partner ya ka nna nka se tsole ko tlogetše because ke a tsaya gore o tswa kae mara no lo tša lerato e di sa bereke a di bereke go manana Highness o reng ipotse molaetša wa wena thui manana Highness le godimo ka lefaufau a segole o ka no fitlha anytime manana Highness ke leboga gore o ke pone gore o na le matla a makakang manana Highness wa ganjwetše manana o ba le under a gatelelwa mara manana Highness ganjwetše ke ena a emeng pele a leadang just like papa ga go wena manana go botša a re we are not led we are leaders ke nte o e diang ganjwetše ke ena manana Highness a re bina mošibodi wa ga Ratsoma wa go ba le difane tše dingwe tše dintšintši re botse gore re dikgokaganyo tša le ya gore kopana bjang le wena e le ge re fitlha mafelelong nna le ka nkgomana go TikTok go barekeng Instagram as manana Highness and ke tšona fela tše ke nang le tšona tšela tše dingwe ke tšule mo go tšona because I didn't filter manana Highness ke gona ge re thomile kgwedi e leng gore ke ya basadi kane di ditlhotso tše e leng gore basadi ba lebana le tsona le wena o natso batho ba na le gore ge ba go bona mo lasefaleng ba nagana o kare a ona ditlhotlho ge ba go lebeletswe le mangoko baby ba re ola o phela a tshega o phela thabile a na ditlhotlho a ba tseba gore ditlhotlho re natso re na le tsona ka moka e ya ka gore wena o nyaka you cannot be your problem you cannot look like your problem o ska bona la o le mathata lena la wa ska ba mathata ge o tsena ka roomong ba ska bona mathata smile for people e ba ntšha bo wena bo leng gore o dutse o itiwo wa ke gatelela go na le košaete e leng gore e hlatha semanana e leng sone le ge re tswalela ke efe e ka ba ya ka ba motho mongwe ya gago ya motho mongwe ye nngwe le nngwe go ba se fela ka gare ga kopelo ye tlhathang manana ke ya Sefisongwane
Jehovah Ebenezer ungiqinile kwaze kwavala Wow. kore from Ma go tsereng gona go fitlha gona bjalo o go bolokile o sa le manana ebile o manana highness. yes Ke lebogile nako ya gago. ke a leboga Mongaka. O ipsine ka kgwedi ka moka tsotlhe tse e leng gore wa di nyaka bophelong bja gago modimo a go fe tsone. ke a leboga Ke ka mokgwa e leng gore fitlha mafelelong ga taba ya ka le Mankoko baby nna yo ke ipsine ka go leshana le manana banna gore wena o ipsine ka dikarolo ka moka dikgaolo ka moka tša taba ya ka le Mankoko baby e ya go Thobela FM ya ka go YouTube o ipsine se lebale subscribe ka baka la gore nna ke go tlhoka mo go fitlhela re kopana gape la bohlanong le lengwe a re ipsine ka kgwedi ya bomma tata.